kaunti Nyamira asibungi ya Kitutu Masaba asibono atati kengere uyukuri kirokyo bujumbe asibungi ya Kitutu Masaba neranyara kawanjeru litko lero kuchukurukie bendere yukuri kirokyo kyo bwa mpigo so bujumbe asibungi ya Kitutu Masaba anjo moyembe egento na bere ngotebere bikira lituko abagaka bali bakoruko abagaka bali abatureti abagaka bali bakoruko banyumba 10 ngonta ketemoko ngali bagambo mu chumbo ino mbaruanerere na barubaye ku musara kere gasi bagokora mbari kwaye ku musara ntoko koli abantu bande meremo batari kwaye ku musara egendo gya kabiri ebona asiego cyo mwako mwara na twanye ruanerera kitari kisano mutenyo nane otoko nyora kibeze kisa ine weta factory kicheto cya Nyamira kikonyora shilingi 200 kiko factory kicheto cyose cyagusiye because ruanerere serikali yatobwate siri yaikira bona ngochi abaza shilingi 200 lakini kituko batari abantu baito ekyo moiso abantu baita abana baita abayuti kibeze kye sport kireze CDF omojumbo ito sadaraka mose mtoto akitomo bolie kibeze kinga ikiagenda kikaundi kinde constituent kinde kibeze kya ngombo hoye ngombo hoye abanje bagote amana kondora kibije bamanye twagorora kondora era bagoti abere okonya na magombo matuka mange korode gachaka kabati maski keyo korode gacha kalite buju wesi amaboko iyo tabantu mitwa magombo Ondo kwese no ko monde ososire mwabo bandekire wekera na bakonyije mose yende iko basabanga okonya kwane ko kesibone gese tipo atinguru itari kiando motinyonane monge chinguru nkole gasire magombo echira magombo ali gere matukaberese wiki